Kiteretsu sortzailea da, beti asmakizun berrien bila, Gorosuke robot samuraia, asmakizunik onena. Kiteretsuren arbasoa da, Kiteretsu maisu argia, sorkari apartak ditu, haren liburu handiak. Bere lagun guztiei, laguntzen gogor saiatzen da Kiteretsu. Kiteretsu ni joko du beti bere ametxetan. Zatozu ere gurekin, zatoz zure asmakizunekin, zatoz Kiteretsuren fantasia mundura gurekin. Gurekin, zatoz zure asmakizunekin, zatoz ere gurekin, zatoz zure asmakizunekin, zatoz Kiteretsuren fantasia mundura.